ایوار باش تماشاوان نوچه تیوی به کم کرنا گرینترین نوچه گو ایروژ رودانه ام به بولتنا داویا روشل پیش بریونه کرم بکن. دوباره السلاف پشتی پیمانا کد نافبرا دولتین یک بوین امریکا و ایران دهات امزکرین شاندهین هر دو ولاتان جبو دانوستندنین آشتی گشتن سویسریه و دفجینا خویا گرا یکم بداوی کرن. جیگری سروک امریکایی جی دی وانس د دسپیکا دانوستندنین امریکا و ایران دادش نشان کر گو افجارا یکمه او راست به ایرانیان را دجیون دا گو پرسگری کنمایی چار سر بکن. جالیه کدن وجی سروک امریکایی دونالد ترامپ گفل ایرانی خوار گو اگر او به ایرانی را نک هجن ریکفتنک دیوش هولی را که. جوینا امزکرنا پیمانیت نافبرا شاندیا امریکا و ایرانی لسویسرای پیکات. لگوری رویترسه جوینا گرایکم گو جیگری سروک امریکای جی دیوانسه و ایرانی بسروکاتیا سروک پارلمنتوی محمد باقر قالیباف ده دانوستندنان جهگرتن بداوی بویه. جیگری سروک امریکای جی دیوانسه جید دسپیکا دانوستندنین امریکا و ایرانی لسویسرای گوت گو افجارا یکمه او راست به ایرانیان را دجیوه دا گو پرزگریکین مایی چاره سر بکن. جی دیوانسه دما گل که لکا سروک وزیر پاکستانی شهباز شریف راوستیا و افتشت آنی زمان دوی امرو پلا را بردویه بی ایرانی را وکن و تکلیان جنوبه شکل بدن. امیش بو پیک آنینا آشتیه دنابرا لبنان و اسرائیل ده بردوام بخبتن. ام هیوی دکن گو آگر بستال لبنانی خورد بکن و ماینده بکن. تاوی راگ هاندنا ریکفتنکد نابرا حدو دولتان ده جی. سروک امریکای دولان ترامپ جی فوکس نیوسی را وها گوت اگر او نگهیجن ریکفتنکی از ایرانی جهولی راکم. هگر پیوست به دبگو ام تنگاوا هرمزه کنترول بکن. گرتنا تنگاوا هرمزه تیواتیا گو شانده دانوستندنان نکاره وگره. سروک امریکایی دونالد ترامپ گفل ایرانی خوار که هگر ریکفتنک نافورا وانو ایرانی ده چینه به ده دولت ایرانی جکو کراکه. بشتیوی آخافتنی سروک پارلمانتویا ایرانی محمد باقر قالیباف برسف دا که دوی واشنطن های جی ویگی که هبه گو هیزین مین چکدار آمادنه که برسفی بدن. پشتی گفین سروک امریکای دونالد ترامپ جبو جنوبه بمبا باران کرنا ایرانی سروک پارلمانتویا ایرانی محمد باقر قالیباف آخوی. محمد باقر قالیباف لسر پلاتفورما ایکس راگاند کو دوی امریکا داخویانی خود بالدار به جبر کو هیزن چکدار این ایرانی آمدن کو برسفه بدن. هر وها باقر قالیباف شیرت لواشتانی جی کر و گود کو دوی لداخویانین خوب بالدار به بریجی آژانسا نوچین ایرانی تیسم راگاند کو شانده یا ایرانی یا کو بشداری دانوستاندنین بردوام این لسویس راید به و بجیر کن جبو برسف داینا داخویانی و گفین داوی ین سروک امریکای دونالد ترامپ دنرخینه. لگوری آژانسی اندام شانده یا ایرانی ده آتماسفرک آلوز دبون. او یک همدمی هفدیتنین دناف برا هر دو آلیان ده هلوستین پیشکش کری و مکانیزمین جبو چاره سرگرنا زختین امریکی دنرخینن. پرساکو هر کس دکه گلو امریکا و ایران و بکهجن چاره سریه یاننا. برپرسین عراقی دا خواست دکن که پیشمرگه ورن هلوشاندن و دگل حکومت عراقی انتگره ببن. دوم باراک پیشنگی و پیشگیریا وی پروژه دکه. لیبله اف دا خواست جعالی گلو رایدارین باشور کردستانی و بتوندی هاتیارت کرن. العراق داخوازه هلوشاندنا پیشمرگه هیا لیبل سرگردایتی باشور کردستان بتندی و یکی ردکه. نها العراق بیچکرنا کومین چکدار این دروی آرتش و هزین فرمی ین دولت هاتیه دست بکرن. چند کومین چکدار داخوازه خوش بودانی ناچکان نشان دانه او دوی یکی ده گاوین شنبر آویتنه. لیبر پرسین عراق دخوازن به همان آوایی هزین پیشمرگه باشور کردستانشی ورن هلوشاندن و حکومت عراقی را ورن انتگره کرن.
لگل داخوازا هیزن هندرش عالی هیزن دروژی توم باراک پشتگیریا وی یکی دکه. لسر وی بابتی اندام بری کمیته اولهی و بروانیه یا الپارلمانتویا عراق علی منداوی راگهان گو هبونا 40,000 پیشمرگیان لدروی کنترول عراق جبو سروریا دولت پرسگریکه که چه دکه. هفدمی وی یکی برینها سروک روطا حکمه عمار حکیم گوتبو گو هیزن پیشمرگه مینا حشد شعبینه او جبو برخستن کرنا وان اف در فتکه. جالی خواهجین و نری سروکی امریکایی عراق توم باراک داخوازا خواه جبو رخستنا پیشمرگل گل ارتش عراق اشکره کریا او جالی سرکردایتی شیعه و برپرسین عراق و هات پیشوازی کرن. لگوری دستور عراق ماده 121 ده دبرگاه پینجان ده دستلات دایه باشور کردستان گوبه بخودی هیزن اولهی و زیروانان. دوی چارچوبه ده هیزن پیشمرگه وکه زیروانین باشور کردستان هاتنه پیناڅه کرن. به وی که هلوشاندنا هیزن پیشمرگه بتنی به سراراست کرن یان هلوشاندنا دستور عراق دبه. برواجی کومین چکدار این عراقی گو به بریارکی هاتنه دامزراندن او دکارن به بریارکی جیورن هلوشاندن. سروک هرما کردستان نیچروان بارزانی دیار کرد که یک بونا پیشمرگیان گارانتیا پاراستنا باشور کردستانیه. نیچروان بارزانی جبو بشداربونا لمراسیما درچونا خلا پینجان آخوندکارین کولجا لشکری یا قلچولان ببه چو سلیمانیه. سروک هرما باشور کردستان ده مراسیم ده آخوی و دیار کرد که پیشمرگه هیزک یاسایی ده چارچوبه دولت فدرال عراقی ده. نیچروان بارزانی پیمانک دا ببورینن پیامک دا هیز و آلین هرما کردستانی و گوت دما او دناف خوده یک بن و برشوندی نشتیمانی دسر هر تشتیره بگرن و هیز و مانا هرما کردستانی ماینده به. بارزانی هروها گوت که پروسه یا یک کرنا هیزین پیشمرگه هین نبویه وکی که تی خستن و دازانین که دوی گاف پر زودتر بین آویتن. هەنگاوەکان باش نراون بەڵام خواستی ئێمە لەوە زیاترە و پێویستە هەنگاوەکان زۆر خێراتر بکرێن. دەبێ سستیەکانی ئەم پرۆسەیە چارەسەر بکرێن. ئاڵنگاریەکان و ململانەیە ناوچەکان ئەوەمان لێ دەخوازێت ڕۆژێک زووتر ئەم ئەرکە جێبەجێ بکەین کە خزمەت بە هەموو کوردستان و عێراق دەکات کە هەرێمی کوردستانی فدرال وەک قەوارەیەکی ڕەوایی دەستوری دانپێدانراو بەشێکی بەهێزی دەستوری یاسایی و بنەڕەتیە لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقی فدرالیدا. بۆیە پێویستە حکوومەتی فدرال لە بەغدا هەموو ئەرک و پابەندیە یاسایی و دەستوریەکانی خۆی بەرامبەر بە پێشمەرگە جێبەجێ بکات. بە تایبەتی دابینکردنی چەک و تەقەمەنی و تەواوی پێداویستیە سەربازیەکان چونکە پێشمەرگە پارێزەری ئاشتی ئاسایش و سەقامگیری هەموو عێراقە. فرماندار گشتی قصده مظلوم عبدی و هفسروکا دائره تکلین در و یاری و بریا خسر الهام احمد چند روشن لأوروپا نو هفدیتنان دکن. مظلوم عبدی و الهام احمد پشتی ایطالیا، فرانسا، هولندا و بلژیکا ایرو گراخل آلمانیا بداوی دکن. گرا اوروپایی یا مظلوم عبدی و الهام احمد به سردان آلمانیای بداوی دبه. فرماندار گشتی هیزن سوریای دموکراتیک قصده مظلوم عبدی و هفسروکا دائره تکلین در و یاری و بریا خسر الهام احمد لأوروپای تکلین خوین دیپلوماتیک ددومینن. هر دو رایدار کو برنامه سردان خواه لإیطالیا و فرانسای دست بکرن و لهولندا و بلژیکای هفدیتن کرن ایرو 21 حزیران گراخل آلمانیای بداوی دکن. مظلوم عبدی و الهام احمد روژا 17 حزیران گهشتن ایتالیای پشتر چون فرانسای و بوزیر دروی فرانسای ژان ویل باروت و رایدارن دن رجیویان پشتی چند هفدیتن دیپلوماتیک لهولندای راوستگاه دن عبدی و احمد بلژیکا بو.
حتی نها آلین تێکلدار دەربارەی ناڤارۆکا دانوستاندنان de تداخویانیەک نەدایە. Di 16 Hezîranê de Mazlûm Ebdî li bajarê Hewlêrê digel serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi nûnerê taybetê Amerîkayê ji bo Sûriya û Iraqê tombara kire civiyan. Tê payîn got Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed got Îtalya, Fransa, Holanda û Belcîkayê têkiliyên dîplomatîk ên cor be cor danîne, gera xwe ya Ewropayê bi serdana Almanya di 21 Hezîranê de bidawî bikin. Herçend derbarê navaroka têkiliyên dîplomatîk de ti daxuyaniyek fermî nehatiye dayîn jî tê bawerkirin got serdan di çarçoveya mijarên têkildarî pêvajoya siyasî ya li Sûriyê û pêşeroja Bakur û Rojhilatê Sûriyê de hatine kirin. Ji aliyê xwe ve hikûmeta veguhêz a Sûriyê ji ber vêgera Mazlûm Ebdî ya Ewropî dilgiran e. Çavkaniyeka dîplomatîk a Sûrî ji platforma Sûriyel an re ragihand got Ebdî tu pîşeyekî xwe yê fermî yan jî qanûnî tune ye got van serdanan bike. Her wiha diyar kir got nabe welatên Ewropayê bi vî rengê dîplomatîk pêşwaziya wî bikin. Lê xuya ye got ev serdan û hevdîtinên Ebdî dikevin çarçoveya hewildanê bi destxistina destkeftîna siyasî di çarçoveya têgihiştinên bi hikûmeta veguhêz a Sûriyê re. Li Sûriyê bihabûna mazotê û krîza aborî barê welatiyan girantir kiriye. Welatiyên Qamişlo û Tebqayê daketin qadan û ev rewş şermezar kirin. Her wiha ji hikûmeta veguhêz a Sûriyê xwestin got ev pirsgirêk were çareser kirin. Krîza aboriya li Sûriyê barê welatiyan girantir kiriye. Li Rexvê nirxê mazotê ya buha azarên xelkê du qat kiriye. Hikûmeta veguhêz a Sûriyê her yek lîtir mazot bi 88 sentên Amerîkî difroşe. Di wextekî ku dem dema mûsim e û pêwîstiya xelkê bi mazotê heye. Di heman demê de lîreya Sûrî jî nirxê xwe li beramberî dolara Amerîkî wenda kirin û her yek dolar bi nêzîkî 15,000 lîreyên Sûriye. Ji ber vê nirxê kelo û pelan derman û sûtemeniyê buha ye. Li aliyekî din jî hin saziyên hikûmeta veguhêz a Sûriyê hene ku ev dûra şeş mehin li ser hev mûçeyên xwe negirtine. Ev yek bûye krîzeke di nava welatiyên Sûriyê de. Li dijî vê xelkê Bakur û Rojhilatê Sûriyê daketin qadan. 15,000 فريت البنزين 20,000 وموجود. احنا الناشد رئيس الجمهوريه الرئيس احمد الشرع الناشد وزير الخارجيه. Li Qamişlo xelk daketin qadan û ev yek red kirin. Xelkê buhabûna mazotê û qutkirina elektrîkê û avê şermezar kirin. Xelkê ji radarên hikûmeta veguhêz a Sûriyê xwastin çareseriyekê ji bo vê mijarê bibînin û bi ciddî li ser bisekinin. Bi heman daxwazê xelkê Tebqayê jî daketin qadan. Xwepêşandêran xwastin ku debara jiyanê were baş kirin. Her wiha xwastin ku mûçeyên xwe yên ku negirtine bigirin. هيدا حجون علينا سفينه ما عندنا نسوان ما عندنا ولاد ما عندنا اطفال ايش منين؟ ايش هاد؟ انا كذا بس اروح اشتغل كلنا ما ننجحش بنحاول علينا مصاري ما ينطونا. د دما هلوشینا رژیما بعثê de çeteyên Daişê derfedît. Çeteyên Daişê gelek deverên çekdarên Îranê kontrol kirin û gelek çete jî ji zindanan derketin. Niha jî çeteyên Daişê pêla êrişên xwe lê jî hikûmeta veguhêz zêde kirine. Çeteyên Daиш bi van êrişên xwe ji cîhanê re didin diyar kirin got ew hene û bihêzin. Heştê Kanûna 2024 rejîma Beysê hilweşiya. Çeteyên Daişê ev valatî kar anî oliv û tevgera Xwelçolistana Sûriyê zêde kir. Li Rexvê jî pêvajoya hilweşînê de gelek zindan hatin vekirin. Di nav van zindanan de zindanên çeteyên Daişê jî hatin vekirin. Ji bo çeteyên Daişê hilweşîna rejîma Beysê derfetek zêrîn bû. Dîsa di dema êrişên çekdarên girêdayî hikûmeta veguhêz de taybet kampa Holê, kampên malbatên çeteyên Daişê yên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî vebûn. Careke din endam berpirs û mîrên girtiyên çeteyên Daişê li hev kombûn û malbatên wan jî gihîştin wan. Vê yekê hişt ku çeteyên Daişê careke din bihêz bibin
او خوجنو و زندی بکن. جبوه چتین داعش گلک ایریش کرنه. چتین داعش چورستان سوریه ایریشی تانکرین بترول ین حکومتا و گوهز دکن. بریا هفته یک رقا چتین داعش ایریشی ناوندک هزین اولهی گشتی یا حکومتا و گوهز سوریه کر. ویدمد ایریشه ده اندامکی اولهی هات کشتن و سسی جبرین داربون. پشتی ویجیل شامع عربیه برپرسکی پای بلند حکومتا سوریه ده تاقاند او تیده او کس بریندار بو. آهری دا ویجی یا دوه لدیجی هزین حکومتا و گوهز سوریه بو. دوه چتین داعشل سریا امفور لنزیکی گنده طاهنا یل من بجه دو لشکرین حکومتا و گوهز کشتن. ناوندا چاودریا مافین مروان سوریه بیلانچویا ایریشن چتین داعشه دا. چاودریا سوریه راگهان گل سوریش هفته سباته و حطانها داعش 56 ایریش بیک آنینه. لگوری وید انجام ده جوان چل لشگرین حکومتا و گوهز سوریه 5 کس هاتنه کشتن. چتین داعشه بوان ایریشن خواه جهر کسی را ده نشان کرن گو اول سوریه هنه او بهیزن. ده سال 2012 ده چتین داعشه جعراقی هاتن سوریه. ده سال 2015 ده چتین داعشش 35 حتی 5 صدی جخاکا سوریه دا گیر کربو. لی هیزن سوریه دموکراتیک قصده با آلیکاریا کوالیسیون نانتوایی لباکور و روشهلات سوریه داویل چتین داعش آنی. نهاجی اوشانه چتین داعشل چورستان سوریه لحف کوم دبن او خبره خستن دکن. جاودیر دبیجن گر حکومت سوریه تدبیران نگره احتمال هیا گو چتین داعش جاره کدن ایریش بکن و حرمین وکا دیر زور من بج او رقاتیخن کنترولا خواه. زخت و زورداریا دولت ایرانی به تایبت لسر کردان لروشلات کردستانی ددومه. دولاتین کرد جعالی دادگاه دولت ایرانی و به سوجداریا اولهی و بلافکرنا نرازیبونان هاتن گرتن. لگوری آگاهین جه چافکانین خوجهین روشلات کردستانی روژابوری مجتبی یاور و مصطفی محمدی دولاتین کرد این نافچیا دیلوران آباجار ایلامی به فرمان دادور هاتن گرتن و جبو گرتیگاه ایلامی هاتن و گوهستن هاتا را کاندن گو مجتبی به سوجداری سیاسی و اولهی و مصطفی جی به سوجداری بلافکرنا نرازیبونه هاتن گرتن هروها دولت ایرانی هر دو کرد لحجرین یک کسی را گرتن. دوی هشیارین رخصنین مافی مروفان این لسر زیدبونا بن پیکرنین حکومت ایرانی لجیولاتین روشلات کردستانی فشار و گواشن لسرگر هر گو دچه گرانتر دبه. رخصنین مافی مروفان دبیجن کج دست کشر ایران و امریکایی و دنیل پاریزگاه اورمیگه 408 کس هاتنه گرتن و اف پی واجو هنجی بردوام دکه. بزیدکرنا فشارین حکومتا ایرانی لسرگرتیین سیاسی او دنگ نرازی را وزارت استخبارات ایرانی اطلاعات گرتنا 17 کسان لپارزگاه ایلامی را گهان. هنک جوان بتاوانا بجداربونا الخوپیشاندان زوستانا بوری او هنک دنجی بتاوانا اندام تیاتر خستنین جدا ده هاتنه بنجاف کرن. جعالیه کی دن و ناصر عطاباتی سروکی گشتی دادگاه پارزگاه اورمی را گهاندیه گوش دستپیکا ایریشن امریکا و اسرائیل یعنی سر ایرانی و هریکیم 408 کس به تاوان پیوندیداری شر لوی پارێزگەها ڕۆژهێلاتێ کوردستانê هاتنە گرتن. Di nav van kesan de bi tawana sîxurtiya ji dezgeha hewalgirî ya İsraîlê Mossad re ceza li 10 kesan hatiye birîn. Di berdewamiya fişar û serkutkirina hikûmeta Îranê de rêxistinên mafên mirovan ragihand ku rewşa tenduristiyê ya girtiya Kurd Kajal Rahîmî piştî 14 rojên gireva birçîbûnê berbixirabûnê ve çe. Malbata Kajal diyar kir ku tevî xirabiya tenduristiya wê berpirsên dadgeha parêzgeha Suneyê tu guhartin derê karên lêkolînê de çênekirine. Rêxistinan diyar kir ku xortekî 18 salî yê Şkirmanşanê bi navê Soruş Keremî ku berî 5 mahan hatibû windakirin bi tawana dijminatiya Xwedê şandine beşa ewlehiyê ya girtîgeha dîzela vaya Kirmanşanê.
اف گرتن و فشار دمکی دنه گوری خستن مافن مروفان بحثا تندربونا هلوستا حکومتی یا الهمبر رخنگر و نرازیان دکن. رخصتنا عفوية ناف دولتي امنستي انترناشونال اشكره كريا گوش دسپیکا شر و آلوزین لوی ولاتی و هری کم 44 کس لإيران بتاوانا توليبونا خوپیشاندانان هاتن دار وکرن و زیده 6000 کس جی هاتن گرتن. لهمبر و روشه بسپور نتوین یک بویی تاویل هفکرنا نافبرا ایران و امریکای هشیاری دانا گو هر رکفتنک گو روشا مافن مروفان لإيران برچاو نگره دی کم اون تمام به. سروک مجلس ترکیه نعمان کورتولموش ایرود برنامه که خیال سر پیواجوی آشتی و مجارا درخستنا قانونان دا آخوی. نعمان کورتولموش مرجع را دست کرنا چکان دانی پیش یاگاو آویتنا مجلسی. Türk Talebe Birliği'nin değerli başkanı İstanbul Üniversitesi. نومان کورتولموش د برنامه یا گرتنی و سرتیفیکای یا دبستانا سیاسی ده گل بارگاه یکیتیا خوندکارن ترک آنتویی لنافچه یا فاتحه یا استانبول به هفکاری زانینگاه استانبول هات دارخستن درباره پیواجوی سیاسی ده آخوی. کورتولموش جارکدن پیواجو وکه ترکیه که به ترور پیناسه کرو گوت دوی ام بتواهی پرسگرکا تروریزم کو بقاسی 5 سالین 100 سالا یکم آکو مارا وندا کر بداوی بکن و چاره سر بکن. هر وها ام لوی ولاتی آشتی و براتیه بواته یاوی یا راستین آوا بکن. سروک مجلس ترکیه دیار کرگو او آرمانش دکن ترکیه که به گو کس جبر اصل خوی اتنیکی لین نیه جدا کرن او وحادومان. امره یا خبر دوام بکن دا گو سردمک آوا بکن. گو کس نکار بزاروکن وی ولاتی ببکار آنینا جداهین اتنیکی و چکان بخدستین وان. دوی چارچوه ده از خواتا کمیسیونا هفگرتنا نامنتویی براتی و دموکراسی یا گو مجلس آمزن آنتویی آوا کر جبو دموکراسی ترکیه پر گرنگ دبینم. سروک مجلس ها ترکیه نعمان کورتولموش دبر دوامی آغافتنا خوده مرج دانی جبو گاو آویتنا قانونین گود مجلس ها ترکیه ده دیورن درخستن او اف پیام دا. به هلوشاندنا تواهی یاری خستنه و تیگهشتنا گو چک هاتن دانین از هیوی دکم گو مجلس آمزن آنتویی یا ترکیه بر پرسیاری خوب جهبینه و ریزکنامین قانونی یم پیویست دزوترین دمه دب جهبینه داکو انتگراسیونا جواکیم سوگر بکه. از جدل و جان باور دکم گوش بوب دست خستنا ترکیه که به ترور ددمک کرد افگاف دیور آویتن. هیوی دکم گو مجلس آمسن آنتویی یا ترکیه دزوترین دمه ده دست بخباتا دستور کنو بکه. لگلوان دا خویانین کورتولموش بری شندروجان وزیر عدالتی ترکیه آکین گرلک آنی زمان گو خباتا یاسایی یا تکلداری پیواجوی و ادناوا دمک کرد ور مجلس ترکیه او گوت و اف قانون دناوا دمک پر کرد بکه و مریته. ده همان دمه ده دم پارتیجی چند جاران بانگل آلی پیوندی دار کر گوگاون قانونی باویجن بری مجلس ترکیه بکه و بطلانه یه. پرس نها اوه. مرجع گو نعمان کورتولموش بالی دکشین سر گلو چه قاسی پیکانه او دمک کرد مایه گو مجلس ترکیه بکه و بطلانه یه. نرین چاودیر و سیاست مداران اون گو دستهلاتا ترکیه دخوازه و مجاری بباش بخه. Sevmeyenler tarafından bile artık kabul edilmekte olduğunu. و پشتی فرمیکرنا باورنامه دبستان ریوبریا خوسر نها گوتو بیج لسر باورنامه زانینگهان تین کرن. خوندکارین زانینگه روژاوا داخوازا پژیراندنا باورنامه خودکرن. اف زانینگه روژاوای کردستانیه ده سال 2016 ده لباجار قامش لوی روژاوای کردستانی هاتا آوا کرن. دوسیای پژراندن و انتگراسیون سازین خوندن این ریوبریا خوسر لگل حکومتا و گوز از سوریه ده قوناغه که هستیارا در باز دبه. اف پیواجویا کو پشتی ریکفتنا دنابرا قصده و حکومتا و گوز از سوریه ده دست بکریه نها گهشت یا قوناغه بریارن فرمی دابشکرن و لحف کرنه. خوندکارین زانینگه روژاوا دیار کرن کو هر گل او نتو بزمان خواتین ناس کرن او ها گوتن. دوی ام جیوه که کرد بگهجن مافی خواه و فرمیت که زمان مهبه و جه خواه نوا سوریه ده بگرن. أو بيام ما أو كو أمجي بجهنا ما في خوا لأنه كدامة يا صلاة بلا ولو فانا نتشي مبهزاري شهيد أدانا أم هردم باورية دنا جو أمجي بسر بكفن شو أمجي وكا كرد دفيك وأمجي بجهنا ما في خوا كتشنا تجو بجهنا ما في خوا يعني نهاكي وكا حتى نهاكي مثلا زمان عربي هركز بي زمان عربي إيكا كرد غير كرد أمجي بجهنا ما في خوا هذه ما هي كوز ريفبريا خوسر
وزماني كردي حتى دوام بكش بقو كرد خلاص نابن وما في كردا لازم كل الدنيا يهب يعني جبوكو افتشتا ببر دوام كرن ام دخوازن قبول كرن جبو باورنامه من بين كرن زاروكن روش آوار کوب زمانی خوی دایکی بخوینن و دوری زمانی خونه کفش خود دما کو زاروک که زمانی خوی دایکی نخوینه براستی او زمان دمره و يعني زماني ما ابدا نامينه شخوا ام فيدا خوازيت خوازن كو زماني ما بزمانك فرميش بو زاروك مني بيشروشه بزماني خوي دايكي بخوينه ما زحمتك شان الحياه بس لي هستي ما جبو فان نفسي نوخش جبو زاروكن كو هينج تمني خوي صالك 2 سال 3 سال بزماني خوي مالي فير ببنيه دايكي وبشتر دبستانه جي عينن يما ما اف هست وقاسينا ديتش برما دسبيكي عربي بشتر كردي داویه دست خوازم وی بیجم زمان داماره که جیانیه نابم رو وی زمان خوب بپارم. جیگره هفسروکتی زاینگاه روشاوا اوین احمد جیگوت کو آرمان جوان اوه کو پیش روژا خوندکران دیار به او زمان ما فرمی ببه. گریا گوتی کرن جبو مجی جهه هولدانیه گو ام بکاربن افقاسی ما تکوشین کریه ام جهه کی خواه بگرن جبو ویجی حتی روژا ایروده نقاش هین دوام کریه ام نقاش خود کن د درباره سیستم ام چاوابه د نو اندگرید ام چاواب کاربن خوندکار خوب پارزن زانست خوب پارزن زمان خوب پارزن بهترین ام چاواب کاربن فکر و فلسفه انگو زانینگه سرد مشه بد پارستن بگود نو اندگرید بحلاندن اشخوا ارمان جمجه اوه گو ام بکاربن وان خوندکاران بهلم پیش روزه کی باش بوان به پاروکرن یانجی بکاربن خوشکایی بجین گو زمانی نقد خبه دیروکاوی اردنگاری نقد خبه اشخوا نقاش ما هین دوامه يعني ام بيجن ام جان النتيجه كي نقاش دولتي امجي تبلي في اريكرني دبن نا هين او نقاش كورودور هين چينا بويه تاني لجنه ما كوم دبن ما هناك خطين قالن ديار كرنا جبو ام بكاربن وين نقاشي بفي قوميتا اندگرير بكن ياگو الشامي وره باورنامه‌ین دبستان هاتن ناسین و پیواجویا تبلیغ زنگه هم برای کمیته هفبش لسر ماسیه و حتی نها نقاش بردوام دکن. زانینگاه روشاوا یک جسازین پیشنگ این خواندن بلند در روشاوای کردستانیه با هزاران خواندکار جوی زانینگاهی درچونه. تاویکو باورنامه دبستان جالی حکومت و گویز از سوریه و هاتنه پجراندن خواندکارن وی زانینگاهی جی داخواست دکن کو باورنامه وان ورن پجراندن خواندکار و درچوین زانینگاه هیوی دکن کو قوناغا به چارەسەریە کی بینه او مافی خواندنا به زمان دایک گارانتی بکه و جی عبدی نوچه تیوی قامشلو. لپاریسیجی کرد جبو چاندو زمان خواه بپاریزن اکادمیا مزبوطامیا یه فکرن. اف اکادمی با اوایه که فرمیش آلیه فرانسایه و هاتن ناس کرن. لأوروبا کرد جبو زمان و چاندا خواه بپاریزن لزدانه آواکرنا سازومانیا جبو زمان. لبانلیویا دانسی آ پاریسی اکادمیا مزبوطامیا کرد فرانس با اوایه که فرمی و بو. پشتی خباتین دیپلوماتیک به افکاریا شردریا درانسی کردستانیان جیه پروردهی یا چاند و زمان کردی به جوشکی مزن هاته وکرن. لگل ریوبر، هفسروکین اکادمیه، ماموسته، خوندکار و مالباتان شردر درانسی جین کروز تب لگارده تاوی جگرین خواه به هیتکی و تبلی وکرنا برنامه بون. هاتین بون کو پنج مهن پروردهین زمان کردی، فولکلور، دنبور، گیتار، پیانو، عربانه و گوونده لأکادمیه دنداین. لگل پنج ماموستین دوار خود پسپور نزی 100 خوندکار لأکادمیه پروردهی دبینن. خوندکارین تبلی برنامه بون به دنبور، گیتار، گوونده هنرین خود پیشکش کرن.
Hevseroka Akademiye mizgin ala göz de merasimê de axivî û got li gel derfetên kim jî bi coş û moraleke mezin me bi sed zarokan kursên cûr be cûr çêkir. Vera pênc mehe em bi ravê karî dimeşînin. Rastî jî derfetê me pir tek bûn, pir kêm bûn. Dîsa ber wê jî coşeke mezin. Nêzîkî sed zaroka me cûr be cûr kurs çêkirin. Wek we îro dê govend, demekî pêştavûnê bûnin Elbane, Saz û gele kursê dinê cûr va cûr be. Serî da zimanê Kurdî jî. Hunermendê Kurd Farqîn Azad bang li gel kir ku zarokê xwe bînin vir û fêrî çanda Kurdî bikin. Li vê derê xeynî vê yekê pêşa govendê gelek ciwan tên ku fêrî govenda Kurdî bibin. Yadin li gel vê aliyê kemanê da, piyano da, sazê da, bilûrê da gelek ciwan tên vê derê ji bo perwerdeyê çê dikirin. Taybetiya wî jî tiştên herî baş û balkêş zarokê Kurdan vê derê ew ê perwerde bîne û ana jî vê derê nêzî di sed zêdetir zarokên Kurd perwerde dibîne. Vous présentez un autre ami de la communauté kurde. Şaredarê Diranseyê Lagardê jî axivî û balkişand di ser dîroka Kurdan û giringiya akademiyê. Lagardê got ku Kurd wî wek dostê xwe dihesibînin û ev yek bo wî sedema şanaziyê ye. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, chers amis. Her wiha cîgirê şaredar Azad Bapîr jî wiha got. Ez ji Kurdekî serbilind ku bi were me li virim. Vekirim bi Koreya Müzîkê ya xwendekarê Akademiya Mezopotamyayê qediya. شر د ناوبرا اوکراینا و روسیه ده به ارشین نوج هر دو آلیان و بردوام دکه. وزارت پاراستنی یا روسیه را گهاند گوهزین روسی بدرونان ارشی تأسیس انرژی ین هزین اوکراینای کر. هروها آلی روسی جی دیار کر گواند 139 درون اوکراینای خستنه خواره و 4 کس ده انجام ارشین اوکراینای ده هاتنه کشتن. شرید ناوبرا روسیا و اوکراینای ده بردوام دیکه. دیستا روسیا ایریشی نو لدجی اوکراینای پیک آنی. لگوری داخویانیه که وزارت پاراستنی یا روسیای هزین روسی بدرونان آواهی سازین انرژی ینجی هلا هزین اوکراینای و لحرمین کییو، سومی و چرنیگوو تین بکار آنین هدف گرتن. هر وها لگوری داخویانی دوان ایریشان ده بشک جهرما دونتسکی یادبن کنترولا هزین اوکراینای دجی کر آرمانج. بریا وان ایریشان سروک اوکراینیا ولدمیر زلنسکی هشیاری دابو و گوته بو کو روسیا آماده کارین ایریشین تند لدجی اوکراینای دکه. Реальні формати, можливості, реальні. Все вже давно у них на столі. زلنسکی رایدارین بلوروسی به آلیکاریا روسیای درباره ایریشین لسر اوکراینای ده تاوان بار کر و وها گود اوکراینیا جهبونا 4 ستاتوی نافبری لی بلاروسی کوچالاکین لشکرین روسیای هیسان دکن های داره. بلاروسی هینجی دم هیا کووان آلاوان جهف وقتینه اوکراینیا هشیاری داره و بریا بلاروسی اوکراینیا جی ایریشین نو لدجی روسیای پیک آنی. سروک اوکراینای راگهاند کو هزینوی دپویک پتروله لکرچی کرمه و هر وها تأسیسا و گهستنا پتروله هدف گرتن. دوی چارچوبه ده وزارت پاراستنی یا روسیای راگهاند کو پاراستنا و یا هوایی ده شبکه ده 239 درونین اوکراینای خستنه خاره جالی خواه پارزگار کرمه روسی جی راگهاند کو ایریشین اوکراینای بو سدما مرنا 4 کسان و 28 کس جی بریندار بون. گلو اف ایریشین تند هیا کنگی وی بردوام بکن. پشتی دروژان جه ایریشن دجوار حرمین باشور لبنانی بیدنگیه که دجین جه شفابوری و اسرائیل ایریشن خوین لدجی لبنانی راوستاندنه. وزیر اولکاریان توی اسرائیل اشکرکر گو آگربستا لبنانی نکاره بویرنگی بردوام بکه و دوی اسرائیل بیی هلوستا تآلیان فشار لشکری لسر حزب الله بدومینه.
پشتی دروژان جی ایریشین دجوار اسرائیلی جی شوا بوریوه ایریشین خواه لسر لبنانی راوستاندیه. اف یک جی ده هموختا جوینا امزکرنا پیمانا دنابرا امریکا و ایرانی ده گول سویس را ایتیل دارخستن پیکات. ایرو جی لگوری آگاهین گوهاتن بلاف کرن ایریشین لسر باجاروکین باشوری لبنانی راوستیانه و بیدنگیه که لوان هریمان هیا. بریان هاجی سروکی دولت نیکبوین امریکای دونالد ترامپ گوتبو گویش سروک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو را گوتیه کو ایریشین خواه لسر لبنانی راوستینه. گریدای وی مجاری وزیر اولکاریا نتویا اسرائیلی اتمار بن غفیر دیار کرکو دوی اسرائیل فیر ببه کو چاوا داخوازا سروکی امریکای دونالد ترامپ رد بکه و جوی را بیجه نا. بن غفیر دا آخافتنا خوده سینوردار کرنین کوش هیلا دولتین یکبوین امریکای و لسر آزادیا چالاکیا لشگریا اسرائیلی لباشوری لبنانی هاتیه فرس کرن رخنه کر. اوها گوت آگربستا لبنانی نکاره به وی رنگی بردوام بکه. دوی اسرائیل هلوستا امریکای چه بجی فشار لشگری لسر حزب الله بدومینه. حتی که حزب الله ده آخا لبنانی دبه دوی تدانوستندن به حکومت لبنانی را نبن. اف گوتنین بن غفیر پشتی ریزکه داخویانین امریکای هات گوته ده دونالد ترامپ بانگ لإسرائیلی کربو کو خراغره و اپراسیونین خویین لشکری للبنانی راوستینه. ده همان چارچووه ده جی وزیر پارستنی اسرائیل کاتس ایرو پشتراست کر کو ارتشا اسرائیلی جهریمین لبنانیین کنترول کری و ناکشه. و دیار کرکو آرتیش دیل گوری پیمانا آگربستی لحریمین لبنانی لجهی خواه بمینن. بریا نهاجی بردفکی وزارتا درویا ایرانی اسماعیل بقایی راگهاند بو کو حتی للبنانی آگربست نی پیکانین ایران قونا غادن آدان وستاندنان بدولتین یکبوین امریکای را دست بیناکه. اف پیشکتن وکی بشکه جریکفتنک برفره دنابرا دولتین یکبوین امریکا و ایرانی دتین کو راوستاندنا دایم یا اپراسیونین لشکری لهمو انیان تبلی لبنانی دحوینه. و ری لبردان استاندنین شیستروجی لسرمجارا نوکلریا ایرانی ودکه. افون گرینگترین نوچین گو ایروژ هاتنا برهف کرن حیاد مکدن هون بمینن دخیر و خوشیده.